1st of January 2021. 3. The respondents and their witnesses, if any, shall file their witness statements with exhibits, if any, by the close of the day on 22nd January 2021. 4. The first and second respondents shall file their submissions on the preliminary objections raised to the petition by 12 noon on Friday, the 22nd of January 2021. 4b, the registrar shall ensure service of the submissions of the preliminary objections by the close of the day on Friday, the 22nd of January 2021. C, the petitioner shall file any response to the submission of the preliminary objection by noon on Monday, the 25th of January 2021. D, the registrar shall ensure service of the petitioner's response by the close of the day on Monday, the 25th of January 2021. E, ruling on the preliminary objection will be incorporated in the judgment of the court. Timelines. The court shall sit on Tuesday, the 26th of January 2021 for hearing of this petition. We say, Chief Justice, wano ena wadano wano beken kan abra atemwafo no bi akɔhye dem na wamo edi wamo ensem to nkrata aso no ye bon tofa no a ne de ama opanipa wo twa wano no ne Chief Justice Justice eni ne bo a won na bon tofa no na kyese wama kwan case management no mokoye no ye pase ye nsei adanse nkrata wetia we adanse we ne befra no ni nyina womo ekwaye de friends case management no papa no bon tofa ma ne kosi se benada waye timetable ato ho wachina momfa we mbra efiada momfa we mbra yeduo se bawie so amoso wa mopase mo yi ano no if any se mo wonya no bo ho no amoso momfa mbra adwada wahyehyɛ nsa nti brada na fe wamasa na kwale so de kasi mu pa na wakan sa wie no mianhwɛ sania owura atwatwitwi kata ya wogire mu de ma endis amanyekuo no ne reaction sania wosi so asemu no efa sa ye ne de anase anye ne de. My Lord, we have just heard the orders that you have made. We thought that part of the hearing this morning was in effect to enable us to make representations on the various things, but it looks like your lordships have made certain orders, and there is some degree of unclarity, at least in our minds, as regards what is referred to as a preliminary objection. Because, my lords, there are, in the two answers, there are a number of different things that are referred to. I'm actually not clear of the preliminary objection. Was it by Miura? What's your Jemu? No, couldn't ye? Yeah, bad night, Tihan, said the near years over the assembly fano. One ma ye would be a dream, I naka crap, some bakumbi horma, one for baby or sanka, what the F. and Mayen, said na or canon. Na, young Ray, Senia, Chief Justice and Swa, no, there's more to jar, or to a challenge no, one on said we see a sumo FI. Maybe Mr. Likata, excuse me, Mr. Yene, please, you are, please, resume your seat, sir. Please, you are a senior member of the court. When the bench engages counsel, you don't sit down and make gestures as if you are part of the legal team. I've been watching you. Please, this is not fair. You see, the other time we heard you clear when an objection was taken. When the representations were announced, I even asked Mr. Tikata whether they were limiting themselves to the only two counsel. Mr. Tikata, I think you remember the very day, and you said you were with only Mr. Luther, and they were recorded as such. But Mr. Ine, please, out of respect for you, please don't do that again. If you had my way, Monyan Kwadwo had Munim send the Hanmo, we have lawyer for Kukudampa. Na lawyer Yini, me ferro pa. Subana would done a dear. Ye Kasa will pray Kuku now, we say Sanchez. Well, last warning. Me ferro, a bua panam dear maon, and so we be what? Better pa. Na when we na echi, and anope Captain Smart, and up above. Wane lawyer Ebenezer Anyato education combo so lawyer dear koso nyina
penfone paso mo kire se pa no near course so and then no your friend case management which said answer na yebedi asem no this you best start hearing na obi begina adaka mu normally no it is say you make sure of documents witness statements bibia e fa asem no hu bia no ye behwe ne yaka issues mo pese court no e determine no ye be hwe sa nyoma ni nyina say ye party case na enya pe na obi ebekọ akọfa bibi ni obi aba ye nnim nti eno sa nyoma sa issues na court no ehwe kan ye na wo hwe argument na a course na especially on the NDC side no na omo pese omunya more days because I saw omo file witness statement and ade omo nyeye wo hwe na omo argue say omo witnesses about 5. we say lawyer Ebenezer Ahiato na wani Captain Smart atwetwe enkomo emfa send the course na fe ye be kofi ho bio na ye nsem twire ni ama brakon ampofo ya masha se friend Christian Amampo no ama ma han mezo so se ya chire kura de kura ne say wo prapra chire kura no sana wo de ma wo mo amohwe NGTV ne yatiefo nyina mi prapra chire kura dia na meka se ene ye share any fine say nyame eya ntoma January abu Midday episode aduonu ensia January 26 na yeba aba na afi asemi die na nkata no ye tia na ensewa mako enum na atemafo no edi tuwa wo mu begina na ya bobo na o ma hwe ede o matemu aba ne dikan a o mu gina so na o ma bobo ahwe ede o matemu aba eni say reasonable cause of action I better say preliminary objection nini na entemfo bi a wo say entemfo nini na so asem na ye di na nkata nini na so ne de ni sito ene de ye ke kan sama o ma ke kan we se na dim kuni we se me na dim kuni we se obi anya 50+1 asem na o mo de ba ko se petition o nini na so ankasa ene de ni so mienu a we ko tin be mana say petition ni defense stance and after respondent no e dey aba na to be to me talk to me and say candidate dia and the majority na 50+1 na yes so I am say candidate dia enya +1 ye kan ehun asem no ana enu achi ebio ne taso nyensa enso say easy electoral committee no article 3 no will be success. So, or the Juma Pete, send me a set and run a canam. Let us to a 9 and say, you see, at the 3 now, yes, and ask them no. One violation, one busso. 1 200 there be onion your no efe and near to a me and say, so near you can say, will be a +1. And now say, when the dream to electoral commission calculations and for you, almost be success. So, say electoral commission calculation and 2 year grandpa abato no intention bi support so ana when in some form akumaku enuma Supreme Court e be gina so edi asem no na mamen ka se kwajo enra eba asesina no Supreme Court ma ruling na wo maaye no eno enene ndc amanyoko enkane campaign don zamani mama ene na lawyer for eye owura certificate tirem atako se once you say ne enter say what no e mean see wa file for reason na only say enipa ba son e na etna to Supreme Court aka elective petition e dey aka dey call review dia na e say see justice e enipa mbien e dey ka enso ne ho na eye enkron and na review what na say aye na review no for file ye no say ye dia ma wo eye January abotumi leader esaso adonu watwe eye January 28 na review ye different no and a lawyer for NDC lawyer for certificate Dominic Ayeni enu nyina account when the Supreme Court my ye amabo I didn't know what them say I start asking me nkata January abotumi leader esaso adonu nya near for filing the review now ka say
yen san record 28 ya na we dey bua mo pese mo dey bua ya asem ana say ya asem no mo to atwe e wo mu kra deda so say yes I asem 26 na ye review na no dey be tell me ye case na nkata o ka say mra 28 dia na nke you so court dey mo nkata dey make say me see ya no nene okobo e dikan fra e ko e de mamra sekeni eye Dominic Ayeni ni nyina ne say e bra ta tikata gina na nan so wo kata na wo kasa wi na ni Supreme Court ba so de fo no e ko ye nso ye e bai e de o mtemfo e betu eja no emu e na wo che mu se wo hu se Dr. Dominic Ayeni ni poster ni ye bi a wo da na di e bra wo te na kunu kasa bi a wo kan ntwe ye e wo support na so wo mu se no ni mu dua expression bi a wo da na di ni poster na o de tia kunye e ma Chief Justice ko si eni ye bo a e bo ni kokko ka che ni se wo ye mena se bejoni wo san ye lawyer ni woni mu de eni ti so betna court na to be ye no so me so ayampia e wo ni mi ye mu dia na se na enfasa eni ti wo ka che ni se wo sre ne pa on se ni esi ene no NCBM Dr. Dominic Ayeni e so original na so e ka che Supreme Court se wo sre e pa so ni eti obi NCBM ni ya na ka che court de amogo die ni esi ye no e ya tujo na e se o go the long break 45 minutes na efe na amfane mampeni don da mani mahama wa na mum ne run date e gen na opoku e na e bai na dra o bai na e ko be na ka se o mo teka wo mo e di nkoma hu NDC hu MPP ni e wo bia e ne nyanko ka se wo bia e ne nyanko e di nkoma na e yefe e social distance sport dem ho be e ye adwuma pa o no man so ye ma kwan e ma se na yiye ye no ana mpanifo na ya lawyer kwa kaka mafo ene nsɛmtɔfo ene titwemfo eno ena ɔpatamafo ede ma NPP system ɛyɛ lawyer Frank Davis ade atija akyerɛ mu sɛ ene de nsɛm no akɔyie paa no wɔn hu ne sɛ NPP fo ɔmo na de wɔn nsɛm bae nanso mo dwane afiri wɔn nsɛm no wɔkyerɛ mu sɛ the latest paa wuda ka te gymnastics ene NPP fo afi ate ɛyɛ ne nyinaa ne sɛ sakyiwaa wo de mo nsɛm aba court ene court ne sɛ mo fa mo witness statement emra ate mo dwane ti ebra ye dia mamu no esa ni tinga ye mamu ebi account nanso mu ni se e bi dey taxa omo ebo nanso na NDC asem Dr. Dominic Ayeni ti kan e de kasa oba apeni Marita Bill kon ono na nkane oye attorney general ono na di kan de kasa na nsema wo kan se ni mu adwiri ni pa waye attorney general e wo man mu ha na ene ti important sem aye mu no ohu ma bebre entwe yi se ye de tu yamfa ento peni for bebre attitude for omo sama wo mo kan nyina ne se NDC somebody was say court na mpansen for eso NDC somebody okay Supreme Court aye nen e pinsi da emra no ata wo pese wo tietia so e wo mo se wo pese wo di ni intentem de na so NDC sem a lawyer for ne se court nam so e pampa emra e ye attitude na ye di na se ata wo pese wo na wo di mi kan tente e ti ka wo mo se NDC for ese wo be frɛ ananse for mako enum awo atemi e na court say that ananse for mo no atemi na mo nkrata so na mo file na pamre eno na wo se wo na ye de ta atemi ama wo no e ye ntem do eti dey de nipa nu This is Angel 102.1 ene nsema ne e wo Supreme Court yo ama adwuma yadase pa future nyanwanwasa future king GH was NG news no size afi wahema abna ajewa was a well done man lady wane ama na wache se de wosi report to free Supreme Court ho no utim se waboa no ya tete no papa sada nso na Trinity akakwame ono France memu wase agwanwasam wanam France ne Holland and Europe ho no wo hwe ka se pa Ghana mpanifo de demu a France mpanifo ne Holland ho nyina kra omunu ba bia ye sesika pa ewa Africa pa de no Ebenezer Alan was NDC wanted to rewind the clock was a quote to somewhere ko nyan disa manyuko no won paso mo se Ghana for ebre ekwa since
Lake wachia ebie nyina ye dazepa Gideon Westerman Kwadwo, your voice is unique. Okay, yo ye dase enti monkoswa na muntie de bia se de be mamoa na afi se de be ya etofom pe ye ma ba kokora emfa maso achi ene na ye daso a ewo Supreme Court ne court nsansam a ekoso no na court no Emma ni muso akire nkomodie ya ye de ne ye friend Nana B Harry Nana Boache ya na hotedin ya ode ye mensem ene Nana B ena Nana B beka se we lawyer ni wonimumra na ode wani to form a we akinye bia ne ho se NDC amanyokwa lawyer fo no pese asem no wo mu chim tenten kwa na ebrese ye adwuma na wo mo ye no wase dwuma wo mu kokodi ye se na nka wo so mo kwakọ bisa nsem a court no bogu ye no enu sei no awasa wo bewe anka mbretententen atwam kura na nka wo yo enye putuprum ha na nka wo de beba enti wono de wode nani to fampa wo hu se John Dramani Mahama the legal team no wo mu ni asem bia wo mbeka nti afede wo mu de aba delay tactics ya kan na na se o se abra ye wo mu ya ye di asem obi apesa asem bi di mitem ona mo di asem be abedom Supreme Court enu akra no abra ya ka se we are filing the issues kwa openifica as a yamano up to yawada na me ho me ntia se ko wa wodo asem e ba court on the day ye wo ni issues no o be nya pressure obotum ndi e bo ho wa na the way yato but openifica as a yamano yawada ta court ansan nya nyo nto se de bi am filing the issues ni ba enra no ni ma e koso no de ma me nya sa timpo no sa se e bo apoyo bi se yen twin yentwetwe na se e wo ne mebi ho because say matin unim say wo interrogatories bia o pese o de ba ma yehun ntem but there be enra yakotra kota wa mo application for inspection bia ho wa ko ye na no awia no akwa file no sa dia ba court wasem nie enimu nsansam di ka di bi se ya wanhwa na atima kwere dabro so de bebo atia no ena bo nse de emutie wa ma so wie ye ene wo bo ajagefo na ba so se no kranie se de wo mo de bre ene na eye adwuma no eso ani ekoso se ye a ogidi senka bi kra na ye twa to wo no ennu nanka asem no ya ma etuo akwakotwere bebi akire mani age ahohare ene eye time eye empedifu a edi asemi omutiso okwase no se da ye core na no ya wade 930 pepe no na omo hono enran so the same thing na ya de asem na so enti ye tani isi kono de migidi se asem na ye pani nyobi apane pomesibre na yetimi akọ ya kwakoye adwuma enti we ene ensem won Nana B ye de to dwa I know na broni bekasa ni observation ana wotenchen de ohu ye efa asem ni ne ho ye ko emrahye bedwamu a emrahye bedwa no kasemafo right honorable Aban SK Baben na wochese covid no compulsory ba be test hon mufu nyina wa wonnim abedwane a obe hu se school ni ase ye bibira wo be fa pun nachi wachiwa woso bia wo mu 275 bia ebe fa compulsory covid-19 test no ebi na speaker echiremu a wo hwe nimu was I expect all of you to avail yourselves wo hwe nimu so obi abedin ho ni na obi a ade no ho ama na afi apomde adwumefo no abetesti obi a enti wa amba no and lecture say wone wo de pa obehia che ware ne ma na speaker echiremu a was screening no wo hyase afri send wuku wasi anye due ya akra no mo hyase ekosi efiada ebe na wo mo screen no nyina wie ewo emrahye bedwam wo mo medical center ho na mo de muntie wo ne bia wo de akire. And all members of parliament are accordingly requested to avail themselves for this important medical screening exercise scheduled as follows. Wednesday 20th to Friday 22nd January 2021. COVID-19 is real and deadly. At the end of the day, if we find out that a member or some members having gone through the screening, we will advise ourselves as to what to do. This is Angel 102.9. One hour de no wa better to powder who say udwane ya wa metest bie no was emrahye bedwa mpanifo no ombetu mhofo na ekwankro se de wa ya afa so no wo de wona bokro no afa so
wo fe ye pa o se mrahwedwani ba ko hwe ne nko a e ka oman no bɔ no ansa na mu by elections tension e de beba ne ade enti ye test omo eye e na vaccine no so ba ye de be hye ase nso wo ho o se wo mu na omo da ye nyina no enti wo mu na ye de be hye wo mu ase enti wo mu wa afie achi kura na ebedu timamufo no ye so a na nka ye so ona boba ko ekonye bi na se antestro na so eyi constituency eyi ba e be frɛ no ye ba for ya e be frɛ no nipa de be san wo mo no enye nipa kuma anti any vaccine ni nyina ni ministers no e free show ho no omo de na hia so omo yare credit omo be kwa abrochire akɔhwe omo aboka bebre ye kwakwahwe akwafo bi kura wu a Manchester daka bi mu ne de be say we secondary school fa ko be dwane o secondary school for pa ka be bebre omo nwane any vaccine ni nyina ba e hwa ne de be free I said, sure, him what him when you said before so them. Because your master that will trap papa. And I miss me a bell boy. Me bought dance and I change lesson. Let's say, Maba. They be our baby do super. Obiasa for dinner. Oh, I am a bounty. Master, just a mass lesson do a pen. No be a obacona be a toilet to sway a ma. Obacon will be a sobacon will be a MBN Zippo crowd campus or Abajon. So, a sway a ma. Papa no be ya man the time na say the besanwa no be a we be a man me nyina na papa no on pay diapers oba no de amomo over yanku animu na confidence nsem yayi na Ghana Registered Nurses and Midwives Association eye anesefo and midwives say wo ma Ghana mu ha wo mun kabom ko no e de ababo ntin so say esei ade a e ha wo mo pa ye kobeneto ani brisi de bia wo mo to sansan weekend bia wo mo kwaye adan ya wo mo se covid kuma na ekum wo mo enam so ama members ni bi e de abase wo mo na nka ye ka frontline workers a e wo mo hwe se yesi obi kwa ya asabe a onhye ni nose mask ne ade na oba a wo aka no obetime hye nose mask nti wo bi a midwife a wo gina wo no ebe den so obebo ho besan so obi time prea no obum atade abo he ye hwe wo mo asom da wo je so troda eti ema na wo mo gi awo ni mema midwives na fra wo mo no wo mo covid ade no nya na wo mo nya bi general secretary makonu ni David Chenkran Chum wono ana de atudwa sesesi ayi wo mo members pa ya wo mo dampa mu a covid acheche wo mo a wo mo bompa yesi Yakopon beje wo mo nkwa no enya asem kuma na eho yawo ya wo de ho adesrede eto abeyanim se PPEs and nose mask sanitizer ya donko de fufufo esan ye papa ikura no to de bia je so mo ankasa de mo nsa to mbotom na wo yi sika kwakoto aban ma wo mo bebia wo mo so mo de kono mo anu mo nim enti wo se ebra so sa aban eye de ese na fatante sa wo members ni nyina bi. We lost 4 of them. As recent as 3 days ago, we lost another young man at Kasma district in the Upper East region. The PPs are the component of the PP. Some of them, obviously, are single use. They are disposable as a single use. So we are asking government to wait for it for us to be overwhelmed. All right. Once we know that the PPs are the only guns that we have fight the infection as nurses and midwives, so we are asking government is that they require these necessary logistics to be able to ward off the infection. Enti wey ene amane ya Ghana Registered Nurses and Midwives Association wodi ababa to just covid ehun sika yenya egu account mu no enya sika kuma nanso PPEs ya yeto e de ama woni ayi adwuma no ebi ni ho eno na ekum wo mo adehye no nti eja frontline workers yi nso so yese doctorfo empanimfo ya wo mo na wo mo ti office asam yi de so yakobo o mamane no ma twere o paper so no wo mo na edi wo mu din ahyehye ano e de ho adokodokode no ema wo mo e na woni ayarefo no ba obekwa akogina be test na hwe anse na wo hu so covid ni bi kura no wo mu din enim na se woni anya adwuma ni bi na se Ghana adwuma ya paafo na wo mo bere pa no wo mu nidi woni a wo de paint air conditioners wo mu no mu didie e na ene kuo no srese aban enkeka no ho sanse wo mo members ni wu na aye besa ba covid no ensem so na abrantie wa aye andura enwumre mu ho a anadwo be no nkronkora ene se abayo bia yasoma no afi abayo nya 10 years 40 Ghana ke wu akowia 40 Ghana no wa hwim
ɛna kyɛ sɛ akokora yi so mu a wɔwie wɔpɛ wall bi adwada fɛkyire ɛna area boys no ɛdoa no adwadifo a ɛna mmaa no nyinaa wɔkoro bi awie akorɔfo saa ɛna mo ɛmoa no yɛsɛ sɛ ɛbo na ɛborɔ no yɛwɔ mu ayi wɔ hɔ no mo ebia obi abro bi na kyɛ sɛ no wɔ fam kakra yɛka sɛ yɛvim mu no a na kyɛ sɛ beatings no bi kɔ mu paa ɛna ɛwɔ no vim de ɔmo vim no papa na wɔdanseni baako abra wɔne NG nsɛm kyerɛ ni maame ama afosua twetwe nkɔmmɔ no mu yɛnti na account no bi ayumre de yeboko saa yare ni na ya nse tiere ya bi na etie wi ya se pe ni abehwebi menu aba o behwebi ya wanwa keke ba ma pa katachia on sa wa betre so betum dia ya adwuma nso akwakoto ba 10 years sika na waje ya so mo 40 Ghana abrante no hwe ni nya o so ya Nigeria ni zama difference so crap potanso ya so apena ade na yo wanwa mpose otum dia akwakoto na sika 40 Ghana amachina boa mabone ndeno mayire na hwehwe no nyina mpa nso 40 Ghana na hye no ayetumi ansa aje 40 Ghana na dia makra no hokọ bebi aso hokọ amabona ne hwemu nyina dane moja atisia amaja nso nkono na nkọpe dumpansa no yare de na akire fie kwan sum anadwo ayibra nso esum wo hormo na ba bia asem no sie na wo ye no so mu twa nyina sum pa ya che se wo kira sa witness je se we Nigeria ni so munim no na kura akoton pie wotanya 40 Ghana wodi kofie na wa kira akoda ni wo hwum ska na fini sem ana nyame de tine yeye wo hema wa kwa no tie kombele nchi na kwala no koton so no wo de usuo bi na woton a yechi Ghana ha amanonefo kra de didwa wo muntu attacks emane ya kono eti fridge a wuri mu nso no no wo de odi bi gomu na nso na pampam na kokoton ya nke echi like kan ya se boys no bre pa se enkofo se ko munya amfa ko police station na bi se ko mu emu no de bi esa amongono no de bi mra no se mu fa no police station ya kai wow discretion oso from the moja ne namla nim na num na moja omogono no kakra ye heto de bia nya say site but emani bu ho no ma ye de fie nyansa na de awo no over inti anko ya ni mo yo ene na arewo sam so de hwe bra Facebook ana se hwe Angel TV so mame ya tese yesi ne mo boade mpa great kashito sikaboafo awoso wono de ne dia ne se wo share sa nyame insha kashito na mobile money vendor friend Dawuda Ago Dawuda obi a wadi dem awo ne nan enti wontimi nante obi don fo kra no na ka wo fu wontimi mfu bi stairs kra wontimi mfu eti eja oye ne mobile money adwuma kakra na odi twa no ho ene se obi a ne nan pasi etimi nante timi to mirika huru high jump bu damaris akoto ahya ne so aboni tuo akum no asesa ne ho niam nyina edekọ o de producers mo fa ento na ye nhwe woni akukodura se de abrante nuni wontimi nante o wedi dem a ye ne mobile money adwuma kakra nti o de video ne beba ma wahwe ba bi kokobo oni tuo no se ha na oye na adwuma no ti oh no Uti ni se ye be yo no fa bread kura twa wa hwese bi ositie atwitu esi unua su tan yakunu sa wo je de ono wa bra pe no usi akuna to so ofo si ya china ye fa nko police station sa na ma ne bill no onzaimra you see what na adwuma mu honi ti wo sha ne paper phone na wo de eye adwuma no obi ma so no se se won se da nye prema ni bia o nti wa hwenua na obobọ no kura utimi hu se ono ankasa o wiso nkakra na oye dididie asa djuma ya na dididie o hwe fan ebo ho ne ni silia o hotimu se oye obi kra chese wiemfo anye baby kra ya hye da siesie papa bia eni pa bitimo od no chetuo no na abo ahwire ho sa ahwe sili no bono ya akum boy no kwa kuna to atwene tini shop ho na nipa na akakobo ahia saa nipa diboni wo krom apa hwe ye court system no mama ne manye kufasho na se asotwe so wo sredie no elite ladies were USA yese ni so nko na obi wo ho no ma ohu ye na yensa ka malam Yakubu
Dawuda Ago ne papa eno no ye ne no eni nkomo Mira Dawuda Ago Dawuda Yakubu oti yenka Angel Sunie yamuwa hawie so krama Mira ma Hassan ma yako yeah we dia ka fra pa wo yeso wo ba ene Dawuda ya wo bia kwa kobo ni tu akuna eba ne sen oh madam yanyina yantinu wo I know about 7 to 7:30 more. And I'm not fear my call the by say. I said, I bomb my body to one given or ya boba monoha. Clone say I'm so kitty or clone kitty. I know ya boba morning. We buy one chapel on no beer who me want to mean and say, or ya to say, but fine. Oh. We take all them a didn't cabana, the banner had to go to Quadwo, Gianni Cobebro. Where did you call back one about growth for 2 months? And I didn't have back of Fodwa. Where did you back of Fodwa, but since they have been Jamio Crame, the Bati upon or meant me, Abba Sinler. Fodwa Hotel about Tantra. Yeah, I know, yeah, well, ya job, ya alphabet number 2 to 1 to 2. In Shannon is the city. To trouble to turn a man, in our canon. What's your answer? Yes, Mrs. Simon and Naimutu. Huh? Bonnet. Nipa di bone abo fire crampo nyo o yare fo pa no ye moba modern wa ha krona ya krom kiti to tia e wo bagro chiri wa e fra krom mi aso oh yes oh and from 7 to 7:30 more and some year. What to say de na ba ayasabia okofodua na wonti so na nkonkohwe se de nimpom te bimpo ana ye benya sika ana se moje de bebone ne ade no kwa me busia fon na me yiri na mi na koye na me ni ampani ni ankutani na kwa me ankata ni wo no dia me yari fo kwa da ho me da until one the bibia no ma me na koye basle menti krame menti jamen tibito da okrampo mendidi me yams go so nyata manko me kwara na koye malame osi wuni wankasa so kra wonti apope bibidi bebi awo kasa yede etuo no gu ye ne basam ne ne sirem ne sisi mu no de yede kodo aya asabia no possibility se ne ho beto no very high na se beka se wo shropa se ne ho beto no enti pe bibidi se de be ya wo be free hospital ho aba no na won so wo ahoden enti yede na kodo hospital no nko ade ko akoma to yem na nyina ye ntwen enti ye no beka sa akire na ye nyamaame no na fei ye ne wono nsoso adi nkomo nyame nka Malam Yakubu wono yarefo ya wodampa mu achese wontimi nkoma neba yarefo ya wono soso oyebubu ani obi amano so a wontimi nante mobile money na eja efoma no so obetumi anase ewo hɔ so obetumi ana ho odin betumi wogusu ye na dwuma kwabrane ya wotumi nante timi koba akobɔ ni tuo asesa ne ho nioma ye ne papa yakasa na papa yi die sanse wo ye afo nti no odada mu wanhunu bi na obi a no wogina ho no wohu bie onso de okakire ye ni yo information center yi preach won ana information center no so ewo krom ye preach na na ye pp 3 times ye uza engrofo wa na street no so na ye pie na ye se be ya de ko ye pie na mai bi oye mobile money wa si back never say the na ye ne yenti o untimi na pinto no o tefa ko sa ye pie
but you're not just a confound Rasana. There's almost to be 2 bears at 3 times. Almost Pierre Janet, and you grow for then a Jono lockdown or Yalenda by main gate in Nagazano, one local in the your side gate to be on never say or no more than the effort, and then they couldn't see. Enti we ye obi a na o preachi ewo area honum ena yetene kanti wa fagana bebia yakwa kodru no nipa nya awreho edemani nua bio awreho so oba angel 102.9 oba yen Facebook no so a se de omanfo si tinisuo no Josephine yeboa was I can't stop crying ohwe o tinisuo so pa Hitler nana ya was what a sad news. Miguel Van Dyke was that person will suffer the rest of his life. Yeah, I'm about say no kwana Kenya wabon duegu so Nyankopon ni no. Sarah Mensa was it too bad? Mami adwatina manfo tini suo sa mo susa wa fa won hwe ladies smart kuma elite ladies no also US was Ghana and Mr. Usu Anson ono so Maryland ono de wote ye na o say ase esa Ghana ba so ebeya wo abruchi obeba Ghana kra na adane ye hye wo ba na usui na Mr. Usu so na eye na yire Cynthia Usu Ansong ne birthday this is Cynthia yere ahode enso oma happy birthday Heta bedu was but how nwanwa pa se nipetimi edi trimodesem esa etimi edi awu sa Linda Ade was God will punish this robber and I curse him with that within me with all that within me na who den bibia na wode abonu dua na ni abrepa bi kura nya kura mbepa moto ase de abo robbers ni dua ben was ben katechepa what some people are so cruel yen nwanwa afi abna wa hene wa santoa God will punish those people oh my God Richard Hammond ono de no Gideon apasa akode osusa Doris Do susa mame adwoate na manfo su ekua suma otu de susa Sarapizo wa mafo adena hard was Yehowa obi kra do atwe was Yehowa Evelyn Asana was say oh you just killed him for money you can work for sika wa betima ya dwuma ma won saka no yafo obo yafo tu asama Ghana da ben Eric Osajima ne dia obusa no nana penny oh why this is very sad ye dia kira sa na ekono a ye ko amampani ensemo a wode afa aba COVID-19 no eswa wakira sese vaccine no ba na aban egusu a wo tua na mo bia se de be ya vaccines no betimi aba beduro nimsan kofo bebre cancer de bi vaccine we le papa mu no na bi se de bebo ne enu ka ye kaka moto bibi ya chese ehunu na kofo anenso na nado chese aban aduru animu kakra fine ya vaccines no betimi aba beduro mamanfo etimi anye be odinsembo se nyina to dwa wo New Year school ya wakaka ye ewo University of Ghana Legon na what say sabre Ghana ni biase na ejina kono ewo COVID bremo no de abanso betimi aye afa. The recent upsurge in cases of COVID-19 infection tells us that the virus is very much with us. So we cannot afford to abandon the enhanced hygiene and safety protocol that ensure that we were faring much better than many other countries, including some well-advanced developed countries. If we do not adhere to these protocols, all the work that is being undertaken to build Ghana in the face of the global health crisis will fail. Through the advances of science, we now have vaccines which are already being administered in some countries that could help control and eventually end the pandemic. The committee formed by government to recommend the appropriate decision on COVID-19 vaccines has completed its work, enabling government to begin discussions with vaccine manufacturing companies with the goal of ordering the suitable doses of the vaccines for use in Ghana. Details of this will be announced very soon. The pandemic has illustrated vividly the need for self-reliance in all areas of social and economic life. It is key
that we also break the cycle of dependence on foreigners in the fields of science and medicine as well. It is not beyond our scientists and pharmaceutical companies whose knowledge and expertise cannot be questioned to produce an indigenous or Ghanaian vaccine to combat the virus. They must be up and doing. Until I show me answer, I want to come with Yansam or more Dufrafo and Yadina or Mampena Nado and Wachi. We a Dr. Ahwenepa Assamoah Ban, this was one way coordinator at the COVID. Managing a global health crisis is like a very complicated dance. In a complicated dance, you don't dance just with your feet. You dance with every part of your body. You dance with your head, but you also dance with your heart. You dance with your feet, your face, but you also titrate your movement to the tempo of the music. When the music stops, you stop. When the tempo increases, you increase. So it's a very complex undertaking, and it boils down to leadership. Leadership that recognizes at least 8 key ingredients of success. One is the recognition that what is needed is a multi-sectorial approach, all government approach, bringing all government resources to bear on the crisis. But more importantly, an approach that goes beyond even government to an all-society approach, recognizing the role of the private sector, traditional religious and opinion leaders, the role of the media, hence the importance of consultation, diplomacy, consensus building, and collaboration. The second ingredient is the importance of science. Leadership that appreciates that decisions must be driven by science, data, and research, particularly local research. In the face of global health crisis, how do we ensure that global health crises do not derail our development agenda? What lessons from our recent experiences and experience from other countries can help us in this effort? Many years ago, when I was a kid, our local priest always ended the sermons with those who have ears, let them hear. Abra no sano say akwaso dey preaching the preacher say the na so ambra no ntie na omfanya dwuma saya no work na was covid ho na montu da kwa sasa no ba bia atwene no baba afa no otu afa otu na no ahuri sa stop na so stop ni ade a ni nyina sa na etie ya mode etu sa covid ho anmo we Dr. Ahwenepa Assamoah Ban wono en woye presidential coordinator edema wanu so san ye deputy director edema World Health Organization anam senior wo memu efa covid ho na montuo no eho yo wafa nane ne yensan nyimomu ani amra Facebook na afei Angel TV so ne amra mehwe ani so ade e Ghana do ne ma esizo Ghana no o yankopo abotrend water wo maye wafa yese asonafo north mem na nsan carpenter ni bi se fundaka waton no ba kwan yira na wani a eton enwoma ewa abonten so wo mu display o mu west no nipa anase nipa kuo ba ko a wo mu we ba bia wo mu hyehya no wa na wo mu gya no kokoda eyefuna daka esansa na obi mewia wo be fa wo de kwa he eti ya na daka wo ye nhyeda nto ne punum emem carpenter ise dakro ba ko da sori ya nifuna daka na obi ayira obi enwu area ho wonte se yesu obi funa bono so wachini asieye wo area ho ba bia yensi efunu fresh wadwe hu a wonte ase kromoso obi ani ba bia efuna daka no akwakopie enne sa no peya wo mo so wo mo sori ya wo bi se eji wo kwakododo ne maame na so okọ ya adaka ni si ho ada saka wafo obi adaka no nie adaka no nso so yesi ye de asi enam yenu bi bo ho yesi nipa ba ko ani yesi ba ko wa ha badaka na efo ai yesi ankasa adaka efo wo mo padaka ye yesi ankasa adaka efo ene kokotwe amatwe aka adaka na type ude berebi emna maka ene se wofa wo mo se wo mo okoye no se baka penta na nsen na osu funa daka ira no wahunu wo se da bi mi hu na daka no kura mi nyanwe so mo ye wia o mo de lace ni foam etum mi nyanwe wo sa ukwana akokohwe na opa na so mo adura mu na ma obi a wo se de ya no opemu no na o ma ye mu na ma no se adaka no kura mi nwe ene nipa kura ba be fa afa no obobo o se o mo bia inside wotum se inside wo bia wotum se wo na inside na o de ne nsa kire no ashansodie wo mu a kire se obi adam
Ansa nipa wuro wo ho na wo da ade ati semu esanse mu oshintin fifire na ebe firi no ema edro wo nnua na wo se nnua na omde ye na se nnua na ye de construction enti cement ewom enti cement ni enti se nipa wo da so a board no a board no mason fo ne na se bi ombe concrete a eno no omde yes eno okwa fire no wa board no enti se wo hwemu na ohun se wo bi adam nipa kro hwa hwa wo so yes and na the powder egu no so enti powder no hu last end one nifa ho no on say adro ho enti be bia the powder no gu ye no e ho na draw anko be kasa bia ba bia de kwa ye adwuma no ana edigu so then so say dua ye twitwa ana ye de asisi ani wo hwe powder na etwa kanko na asa kwa akotwa yankonton na on say e wo ba ku we so last but one no so ana asi etwa si no our last one no so so here say malam as malam say from malam so are you for court for no yeah mo be ye na say o catch Sakyiwaa ni no say on nem 3 days ansa na ya bebie no ko nie o ye den wo say 3 yeah let's have now to be that back Kumasi dey so ko busebusa mu ti boys ne ba ye no eno o mse ne o mbe examiner hwe ti o mo examine hwe ye no na ese adaka na ajira no ha o musususu obi di koye na ade se me bo ahwe Alex Kwame Oduro wase yo family das wase o se na wo ka me ka sadaka na fe na wo ka se efundaka ya enka se fe na me ka se ne etan na Alex Kwame Oduro so fa fear not o be ntime nyo ahwe fa ka ko baby Charles GH o so fa ni Elizabeth Gezi was it you? Wo fa powder no baby an nine ba ye no. You see. E ho soso ebi wo ho. There say o mususu say obi fa kofa adaka no. E ko ye na ade. So owie ye no na waja e de asi ye ho no ma tipa o ko ne baby. Etinata say de asi no no fe. Ba ko na me ba se to so ba ko no Kumasi de na wo mo ye se Sakyiwaa no ka kire nse wo hwe no obi anhu no. Yeah, 1 a.m. na omuhu no. I know na white. And na sa ayi a de bobo hu sa golden ayi. Yeah, money. As so no na we say so de we say yellowish. Gold. Adaka gold and brown. Say ye ni gold and ye dey coffee color to ase. We say we no bo be ye dina che. We bo be ye dey. We e prima mu. Na nti wo baby boy no de nsa no fa no wo kire no baby ye de powder no adekro no gu ni so no se hire nso ne ne ebo no wo nti baby draw fire no tu hwe so ase nipa no ro ne ho baby the tea wo hwa the tea so akwa the tea so pa hwe wo hwa left ha wo sa se the tea no a draw hormo na but am so wa pre kakra che say ohwa o sa don na the tino hwe so no abot ti kwawo because our process I would da na wo prayer o ti kwa kakra na aba kakra because uhuro be wom wo da wo dem kra da ze kra ya wo uhuro be wom pa se oso kakra uhuro be wom so asem wo fa eti crash no a ni funa daka ayera no ye friend Kwaku Kwache na Kwaku Kwache ene amaneboni a wo rejoice FM mo so mo fa ye kase boyi ena wone no di nkomo ena o kire bra ni funa daka ayera ye ene sede kokko hunu funa daka no ni nipa osusu se ofa ye na me ba adwuma anopai na me ba ye no obi efre me ka che me se o ma hu se adaka bi si emema sie ho no na me di mirika me ba behwe ntim behwe na ye me die ni bi amaya esi shop no na obi abefa wo de abesi na nipa na pagya adaka no ase no enko a na wo de abesi amusie ho ni tina egu asoso no wo de ahwe adwuma mu mi atajwa many more than a movie where part one it was Wasborn TV. What I say, telling about all your entertainment. What I say, just tune in. So what they call Mafia do you and so me frewa ya umfa oh say won't pay me bien so any account obey yourself kumase masa